kolege. Kako da od 17.500 poruka koje dođu do nas, kako da mi na kraju dana budemo jedna od 3 kojih se ljudi sete? C zapravo je prvo slovo od ključne reči za generaciju C, a to je connected. Reči za koje još vezujemo su collaboration, community, computerized, ali content. Sve na C počinje. Generacija C je ta koja dolazi i ta koja će ostati u narednim decenijama i evo na nama je, na kompanijama, da se spremimo za tu komunikaciju. Mislim da je ovakva, kako bih rekao, zvanična demistifikacija tog odnosa između onog koji sluša i onog koji govori užasno važno. Meni je super da postoji konačno alternativni način reportaže i pričanje o temama koje već postoje, jer smo se svi već ugušili od clickbaitova na svih strana. Ono što je nama negde važno jeste da se trudimo da njih uključimo u naše kampanje, da oni razgovaraju sa svojom generacijom. Govorimo generaciju C zato što su to cool, urbani ljudi koji nije važno da li imaju 17 ili 117 godina. Emotivna priča, priča koja jasno artikuliše poruku, koja odgovara na potrebe naše ciljne grupe, koja im kazuje ono što oni žele da saznaju, to je jedini način zapravo da dođemo do generacije C. Od Noiza očekujemo da bude prekretnica kod nas i ono što je i meni lično izazova, verujem i za kompaniju, jeste da pokažemo da i kvalitetnim i isključivo kvalitetnim sadržajem može da se postigne visoka čitanost i visok stepen komercijalizacije kvalitetnih sadržaja.